twebwe twizera Imana. Iyo hari ikibazo turagisengera tukizera Imana kuko Imana iba yadusezeraniye yuko izadusubiza. Usomye Bibiliya wabisanga amasezerano y'Imana menshi. Burya cyawe ikintu kiguma ukwizera yuko iki Imana yakubwiye izakigukorera. Imana yarabidukoreye rero koko. Nubwo ubonaga biteye impungenge ariko ntabwo byigeze tugira ubwoba na rimwe. Ijambo ry'Imana niryo rufatiro rw'uburezi n'ubuzima bwiza. Bamwita umubyeyi, bamwita imfura byahamye, bamwita umukristo, bamwita umugwaneza, bamwita umwemeramana, bamwita mukunda abantu, bamwita inararibonye, bamubona umushishozi, bamwemera nk'inyangamugayo, umunyamahoro, nk'umugabo uri izina. Bamufata nk'uwahinduye isura y'ubuzima bwa Gitwe, byongeyeho kandi akaba ari we wahatangije ishuri rikuru rya mbere ku rwego rwa kaminuza, anazanira Murama Masango mbese Kabagari yose ibitaro bya mbere byo ku rwego rwo hejuru batari barigeze bagira mu karere baherereyemo. Izina rye ni Urayeneza Gérard, umugabo wari umaze imyaka hafi birafunzwe. Gufungurwa kwe bikaba byabaye inkuru irangira mu karere yateje imbere by'umwihariko Igitwe mu Kabagari. Bijya gutangira yatawe muri yombi kuwa 14 Kamena umwaka wa 2020 afatiye mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe akaba yarahise ajyanwa kuri station ya IREME na polisi ku Kicukiro.
icyo gihe afungwa wari umuvugizi wa RIB Madame Marie Michel Muhoza yavuze ko ibyaha Urayeneza akurikiranyweho bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside kuko ngo akekwaho icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Abatawe muri yombi hamwe nawe bari bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no kuba ngo hari imibiri yagaragaye mu kigo cy'ibitaro bya Gitwe bigakekwa ko baba barahishiriye amakuru yayo ntibavuge ko ihari. Dosiye ya Urayeneza Gérard yarazamuwe ishyikirizwa urukiko nubwo hariho ubuhamya bwa benshi buvuguruzanya bamwe bakanahindura ibyo bagiye bavuga mbere. Mu ikubitiro abashinjuraga muze Urayeneza Gérard bari benshi ariko uko iminsi yicuma bagiye bagabanuka uruhongohongo bake batinyutse kuvuga bakemeza ko bashyirwagaho iterabwoba ngo batazamuvugira. Tariki 25 Werurwe amaze umwaka ataye muri yombi ubwo ni mu mwaka wa 2021 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwamukatiye gufungwa burundu. Iyo nkuru ikaba yaratashye mu Kabagari ari incamugongo. Urayeneza Gérard yajuririye iki gihano mu kwezi kwa 11 Ugushyingo mu mwaka wa 2021 mu rukiko rukuru. Bamwe mu batangabuhamya b'imena bamushinjaga barimo Ngendahayo Denise na Musoni Jerome bemereye imbere y'urukiko ko bamubeshyeye nyuma yo gushukishwa inzoga, ibiryo n'amafaranga babihawe na Charlotte aho bangeneye wahoze ari umukozi muri kaminuza ya Gitwe mu bijyanye n'umutungo. Abatangabuhamya 8 kandi bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha nabo bavuguruje ibyo bashinjaga Urayeneza Gérard. Ubwo abatangabuhamya bari barashinje Gérard Urayeneza bivuguruzaga ahubwo bagatangira kumushinjura, BTN TV yari hari icyo gihe ikaba yaratambukije inkuru ikurikira. Mu yandi makuru twabateguriye Urayeneza Gérard yuwahamijwe ibyaha birimo icyo guhishira cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 agakatirwa gufungwa burundu ariko akaza kujurira. Hakomeje gushinjurwa n'abari babanje kumushinja. Utangabuhamya witwa Sibomane Mabure wari washinje Urayeneza mu bushinjacyaha yahinduye imvuga avuga ko ibyo yari yavuze yari yabihatiwe n'uwitwa Ubantegesha Loti ngo wamuhaye inzoga na telefone. Ayakomeje asobanura ko ubwo yamuhaga ibyo bintu yamusabye ngo azabashinje ko yaviduye ubwiherero bakabonamo imibiri mu bitaro bya Gitwe maze Elize hakamubwira ko habisubiranye kandi abiceceke. Yavuze ko ibi byose ari ibinyoma yabikoze kubera uriya mugore kuko yamurushije ubwenge. Undi wari waratanze ubuhamya ni Mutangana François wavuze ko yabonye Urayeneza Gérard n'abana be bafite imbunda n'umuhoro. Yabajijwe niba yarabonye umuntu wicishijwe imbunda yabonanye Urayeneza avuga ko yayitwazaga gusa. Naho Munanira Alexandre wari watangaje ko umubyeyi we yiciwe mu bitaro bya Gitwe yavuze ko nawe yari yabisabwe na aho Bantegesha Loti wamusabye ko yamufasha gushinja Urayeneza, hakemeza ko umubyara yishwa gatabwa mu cyobo cyabonetsemo imibiri. Naho mu bundi buhamya bwumviswe harimo ubwa Habiyambere Ildefonse wari burugumestre wa commune Murama guhera muri Kanama umwaka wa 1994 ubwo jenoside yari irangiye. Yabwiye urukiko ko atazi niba Urayeneza yarari Gitwe ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yari iri gukorwa. Uyu mutangabuhamya kandi yavuze ko Urayeneza atigeze avugwaho gutunga imbunda ahubwo ko byavuzwe n'umuhungu we. Avuga ko hatazi iby'amakuru y'imibiri yabonetse mu bitaro bya Gitwe. Nyuma yo kumva ubuhamya bw'abatangabuhamya urukiko rukaba rwasubitse urubanza rukazasubukurwa tariki ya 29 Ukuboza umwaka wa 2021. Muri iburanisha ry'ubujurire mu rukiko rukuru ubwo ryasubukurwaga muri Mutarama mwaka wa 2022 Urayeneza yasabye urukiko guhanagurwaho ibyaha ariko ubushinjacyaha bwo bugasaba ko igihano yakatiwe cyo gufunga burundu cyagumaho ngo kuko abatangabuhamya bivuguruje bashobora kuba bari baguzwe n'abo mu muryango wa Urayeneza. Mu rukiko rukuru urugereko rukurikirana ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rukorera i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umucamanza yari Muhima Antoine. Uyu wagaragaye cyane mu rubanza rwa Rusesabagina. Umwunganizi w'ubushinjacyaha yari Maître Dieudonné Kayitare. Bwana Urayeneza akaba yarunganiwe na Maître Rwagatare Janvier na Maître Mbera Ferdinand. Urubanza rwapfundikiwe mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2022 rwagombaga gusomwa tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko kubera ubunini bwa dosiye n'ubunini bw'urubanza isomwa ryimuriwe ku 31 Werurwe uyu mwaka wa 2022 ari nabwo muze Urayeneza Gérard yemejwe ko ari umwere urukiko rukamunaguraho ibyaha byose yashinjwaga. Twebwe twizera Imana, iyo hari ikibazo turagisengera
tukizera Imana kuko Imana iba yadusezeraniye yuko izadusubiza. Usomye Bibiliya wabisanga amasezerano yayo y'Imana menshi. Burya cyawe ikintu kiguma ukwizera yuko iki Imana yakubwiye izakigukorera. Imana yarabidukoreye rero koko. Nubwo ubonaga biteye impungenge ariko ntabwo byigeze tugira ubwoba na rimwe. Inkuru yo kugirwa umwerekwe ikigera Gitwe mu buryo butasabye inyiteguro iyo ari yo yose, ibyishimo by'abasaze batangira kubyinira mu muhanda. Iyi ni Pax TV IREME News. Jewe ndi Ntwari John Williams.